Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba birusheho kudogera kuko bikomeje gufata indi ntera. Ni mu gihe hashize iminsi havugwa ibiganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko bikaba bikomeje kudogera muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko umwanzi ntaho yigeze ajya. Umuntu yakwibaza ngo ese biracura iki? Ikaze. M23 yongeye kugabwaho ibitero nyuma yo gutanga impuruza. Umutwe witwaje intwaro wa M23 uvuga ko wongeye kugabwaho ibitero n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bertrand Bisimwa uhagarariye M23 mu rwego rwa politike yatangaje ko ibitero byagabwe ku birindiro byabo biri muri groupement ya Jomba muri teritwari ya Rutsuru guhera mu masaha 11 y'igitondo cy'uyu wa gatandatu Kamena 2022. Yagize ati mu mugambi wo gusuzugura ibiganiro by'i Nairobi byasabwe n'akanama ka UN gashinzwe umutekano, FARDC n'abafatanyabikorwa bagabye ibitero ku birindiro bya M23 muri Jomba guhera saa 11 z'iki gitondo. Ukwinjira kwa MONUSCO muri iyi mirwano guhabanye n'ubusabe bw'akanama ka UN gashinzwe umutekano. Abafatanyabikorwa M23 ivuga muri iyi mirwano ni imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ikomoka mu Rwanda n'indi ikomoka imbere mu gihugu irimo Nyatura SMS. M23 itangaje ko yagabweho ibitero nyuma y'iminsi 3 itanze impuruza y'uko FARDC imaze iminsi ibyitegura, aho ngo yohereje abasirikare benshi n'intwaro nshya hafi y'ibirindiro byayo. Tariki ya 3 Kamena 2022, umuvugizi wa M23 Meja Wiri Ingoma yari yatangaje ko FARDC ishobora kubyuka ibagabaho ibitero, gusa ntabwo byabaye nk'uko uyu musirikare yarabyiteze. FARDC ntabwo iratangaza niba koko yagabye ibitero kuri M23, gusa umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya tariki ya 31 Gicurasi 2022 yatangaje ko nta biganiro by'amahoro bazagirana n'umutwe w'iterabwoba, ngo ahubwo bazifashisha imbaraga z'igisirikare.